Babukeli, lolu hlelo olandelayo, izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production, kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Lelo besilo ngiyabikelela enhlana sezansi kulombukiso bhanyabhanya. Sengihambe ngahamba ngaze ngafika la esigogweni kwaDeda Nhlupheko. Kodwa eduze kwami khona umprofeti omkhulu, Pendulo Zamadoda. Awu khehla lami. Ngiyabingela umsakazi wami, ngiyabingela iqhiqo lami, ngiyajabula ukuthi uphinde ungivakashele lapha ekhaya. Khehla lami. KwaDeda Nhlupheko. Ngiyabonga kakhulu ukuthi niphinde nidlule nje ningibone nethimba lakho. Kusenjalo nje kuseyolonda ukuba bengigijima ngayo. Pendulo Zamadoda sikwazi kakhulu umprofeti ngetemu lakho elithi ungazalwa uhlupheka, ungavumi ukufa uhlupheka. Senesikhathi eside-ke sakugcina mkhulu. Namhlanje sekuthola ufake nomqhelo wamakhosi. Mhlawumbe siqale la insebenzo yakho namhlanje. Phambi kwami kunezigubhu ezintathu. Siyafisa la umprofeti ukuthi umuntu obukela umpendulo zamadoda njengamanje athola ukuthi lensebenze lapha phambi kwethu isebenza kanjani umprofeti. Yes. Ngiyajabula kakhulu umsakazi wami, umbuzo wakho muhle kakhulu. Sekukhulunyiwe ngalezi gubhu. Abanye bayichaza bachaza ukuthi it's a empty vessels, into engelutho, into engasevele isigubhu kahle asenzi lutho. Vele kahle mawukhuluma ngesigubhu ukhuluma ngento nje useless. Yes. Kodwa insebenzo namandla ento ile ephakathi ngoba ngizothi ngazakhuluma ngindoda yayithi akayechithwe phansi inyoka ibonakala ukuthi iphehlezi. Into ebalekile lapha khehla lami ile nsebenzo, ilamandla alamafutha, ilamandla alezi insebenzo lezi nyamazana lezi ilwane ozilandile wayithaka wayifaka pha. Akunandaba ukuthi uyifake yiphi, ungalanda ibhodwe ngikusebenzele ngilithakele ngilifakele ebhodweni. Ungalanda something else kungakhona ukuthi ulanda into engayibiza ngesigubhu ngoba akuyona le empty enza umangaliso, kodwa yilezi induku nezinsebenzo oyifake phakathi. Ngikhuluma namhlanje ngitshela abantu ngithi namanje ngisashona kulonyaka ngachaza umsakazo wami ngathi isikhathi sami sifishane sokuphila emhlabeni, manje isikhathi sengisele sifishane, ngakho angisezonika abantu abaningi lensebenzo. Sebabalwa abantu manje bazoba nenhlahla yokuthatha nokuphila lokuphila engikhuluma ngakho. Ngathi mina ungavumi ukuzalwa uhlupheke uphinde ufe uhlupheke emhlabeni, kodwa ngizothi mina nansi into yokuphila ongayithatha usaphile kodwa isinqumo sakho. Akekho umuntu ophoqiwe. Yes. Mhlawumbe umprofeti omunye umuntu obuka lo mbukiso bhanyabhanya uzothi umprofeti sicela usichazele mhlawumbe one by one ukuthi lesi senzani and yini umvuzo wakhona. Uzokhumbula ke umprofeti ukuthi abantu bakithi bayayisaba kakhulu into esuke izodlulisa imphefumulo emakhaya. Ngabe bukhona nomngozi obukhona kulezi zinto nanokuthi ke omunye umuntu mayesefikile kuwena njengomprofeti umpendulo zamadoda uyalithola lithuba lokuthi uhlale naye phansi umchazele ukuthi lento ihamba kanje prophet. Yes. Ngiyashada kakhulu umbuzo wakho khehla lami. Kubalekile ukuthi umuntu achazeleke uma ngabe esefikile ezofuna lokho akufuna. Omunye ufika eze ngenye into uthi umusuchaza athi ayisengeyeka le bengithi ngizengayo engase ngithandanela manje ngoba usumchazela into manje uthi cha yeka le yabefundisi le yamadoda ahlezi lapha ehlalweni phezulu, yeke lena le yesihlalo le yesithunzi le yabantu abaku leadership, abantu abathi ngilida abantu ngisesihlalweni ngisibeko umphakathi uyangivukela, umphakathi uyangiyakazisa, athi omunye ngihlezi leadership ngidonsa ibandla ngiphethe ibandla. Ngithi mina le nduku izoxoxela indaba zabantu, ixoxela ukuthi ubani loya ukhanyile lo umzobe loya ukuyaba nenkinga ngosuku othile, izokwenza ukuthi ulanda indaba zabantu ngoba kahle ngidonsa ngamajaji uma ngidonsa ngalesikhulu ngidonsa ngamajaji ebese bakhona indoda enkulu kenzokukhombisa kancane ngoba ehamba logadanga lapha akadoda enkulu ugadanga lo ndoda enkulu ikhini imanga nje kosomabhizinisi iphikile imanga kumuntu othi kodwa mina sengoze ngife ngihlupheka omunye usengicaba ngithatha intaba ngizamile empilweni
empilweni kodwa ayikho into elunga mangiphatha yonke imali yashabalala ngizokhomisa imangaliso zakho anginiki ingane la anginiki umuntu odlalayo futhi anginiki umuntu ongakazazi ukuthi ufuna empilweni ebese kuthi indoda enkulu angikwazi ukuyichaza ngoba nakho ngeke ngichazele igcitshwe egcekeni bese ubiza igama lomuntu ukuthi kwenzekana ngifuna ukukhuluma ngoba nginenduku mina ekwazi ukuthatha umuntu esePitori manje ngithi mina ngifuna ukukhuluma ngayo ngoba ngiyila yonke ingane lento kusetshenzwe induku eyithanda ukuba ingozi kodwa uyamgqiba kodwa umgqibe negama lakho umuntu ukuthi ufuna kwenzekeni soyixoxa mawufika yebo khehla asikhulume ngale mpilo yokuthi phila thatha into okuphila phila nabantwana iyangikhathaza khehla lami leyo ukuthi umuntu athi ngola 30,000 ngola 45,000 ingane zaba yishoti ngalutho ngikhathazwa into yodwa kulowo muntu ukuthi yini oyenzayo ukuthi uma ungasekho ziqhubeke ikwazi ukuphila ngiyayibona lo ithola amathent kodwa ngikhathazwa ukuthi yini into guarantee ngayo ukuthi uma ungasekho emhlabeni wena zosala ingane iqhubeke ikwazi ukuphila akunendaba nemiliyoni onalo unalo namhlanje kusasa lobe likhona uinveste yini okuphilo itshalile emndenini wakho ukuthi uma ungasekho wona uqhubeke ingane ziphile zingalambi unayo leyo ukuthi umuntu maye nomndeni ekwazi ukuthi idlulisele nondodana idlulisele kubani kanjalo ikhona njalo kahle lami injalo akhona amadoda ayiphethe esiwabonayo esiwazi esiwahloniphayo engeke ngikwazi ukukhuluma ngawo okuthiwa ngayithatha kubani le kuthiwa awakasekho ubhuti omdala sekubani ikhona iyaphila ngoba iyinto lena etshalwayo emndenini ukuthi angifisi ukuthi uma engasekho lo bese kuphelile no ngoba iyobe isebenza njengesithwalo uma injalo engithi uma ngithwele iceba abantu ekhaya babe right uma ngasekho mina ngihambe nayo ayifuneki into enjengale abanye kubulawa ngishiya imoto kubulawa idilizi indonga kuthiwa kwathiwa mayihamba kahambe nabo ayifuneki into enjalo ngoba anginayo into ezithwalo futhi anginayo into engithi mawuyithatha hamba uyihlabele idonse ngegazi anginayo into enjalo kodwa ngithi nephakamisa into esidalwa sakho nedlozi lakho sikhulume ngento sambule sisebenze ngento wazalwa imbethe 19 senza ngisangenhlahla ngoba akekho umuntu emhlabeni ozalwe ngenayo inhlahla yakhe akekho umuntu ozalwe ngambethe ingubo manje sisebenza ngengubo yakho ukuthi ayikusebenzele phela ingubo ungazi ufe emhlabeni inhlahla owunikezwe babamkhulu noNkulunkulu ezulwini kodwa zingekusebenzeli wena ngithi siphakamisa leyo inhlahla ke ebese sidonsa nenhlahla esihambe siyilanda siyithwebula sisebenzele wena uthi lo mprofeti ngine business ebhizinisini lami konke kuhamba kahle noma mhlambe akusahambi kahle imali ngiyayibona kodwa ngifuna ukukhuphula ibhizinisi lami libe busy ngifuna ukuthi mase u5 sikhompyutha la kodwa abantu bekhethe ibhizinisi lami ikhona insebenzo ethi lo muntu webhizinisi uyamnikeza uyakwazi ukuthi into yakhe iflowe kakhulu imali kade yenza iphindaphindeke ngaphambi ukuthi siye endabeni yebhodwe nasendabeni yebhokisi ngoba siyazi ukuthi umprofeti wemali asiqale sidluleyo yosomabhizinisi khahla lami ngithi umuntu mina othi ngine business nginenkomo mina nginetekisi ngine taveli nginento engiyenzayo mina nginemoshwali abantu abasasayini mapolisi abantu abasangeni abantu abasajoyini nginabakhaza whatever othi ikwenzela imali owayiqala ngenhloso ukuthi ikhiqize imali kodwa kuthulekile kuvalekile ubona kulokho wenza iwaste entweni abayesebevalile ngithi mina thatha uphondo ngoba nginophondo mina khehla lami uphondo enginika amadoda athi mina I'm a businessman I'm a woman business uphondo yes nginophondo mina ngoba nabafazi ngibanikile lona nginophondo mina olwazi ukudonsa imali liphakamise le business yakho abantu bathe le ndoda ithweleni kanti lento ihamba kanjani into yakhe ngithi mina hayiyo lento imkhuba wayo isophondweni uphondo lithakiwe khehla ngithi ngalala eThazania yeah lolu phondo khehla lami ngiyakunika lona bese ngifaka induku zakhona bese ngifaka ilona bese sekuthaka selikhupha selimemezisa bese siyalitshela ukuthi yini eliyoyenza ngoba kufuna ukuthuma into ngunika into bese ngayitshela ukuthi siyokwenzani kwamkhize siyokwenzani kwamzobo fanele ngazi lapha siyovusa lo yamuzi lapha siyovusa lela business umzobo wenza u1 no2 no3 ngiyalinganisela siboko sikamzobo ngalondlela ngithi ke ngikunika into bese ngikhulumisa ukuthi hamba manje night sifike lapha ekhaya sizoyiphakamisa ngoba sinamadoda sinamabutho khehla la sinabafana omantindela abafana abafisa abatshela unawo abafana abafishana yebo khehla la kodwa awukwazi ukukunika ukuthi abathathe sengabakho ngiyakufakisela bona ngiyakwazi ukuboneka u3 months besebenzele
bagila imhlolo nje kwakho bese ngithi babuyiseke ngoba ngiyakwazi ukuthi ngikuboleke bona isikhashana esifishane babegila imhlolo abephakamisa nawe uyabona no sengi right bese ngibalanda ngithi babuyiseke baqalula isikhathi into enjalo khehla la ngoba ayikho into evele yenzeke ibe umlingi ibe imagic emhlabeni must be there is something ekhona ephakamisa indoda ayikwazi akhona abantu khehla labo abasebenza ngokuyikhandla kanzima bewa bevuka kuthiwa ingeke usethweni kodwa bebebona abantu ukuthi indoda ayilali uyavuka kodwa udinga amandla nasethweni njalo ngoba uyothi usuyakhile isiphezulu ngamandla akho ungazange ulandele lutho abantu bayithumele ngezinto bayidestroy leyo nto leyo sinezivikelo zokubethela amabhizinisi nokubethela imizi yamadoda nokubethela imizi yamadoda ukuthi uswakhile ibhilidi lakho awufanga bande futhi awulanda ngasigubhu usebenze ngokuyikhandla unebhizinisi awu uthi wena awudonsi ngalutho kodwa noma ungadonsi ngalutho uyadinga uyivikele lo muzi wakho uyadinga ulivikele ibhizinisi lakho Prophet ngaphambi ukuthi sidlulile komunye umbuzo kunamabhodlela la nengiqalayo ukwabona namhlanje ngeke siqede le interview ungasitshela ukuthi awani lamabhodlela ayiphi insebenzo noma ungawabalanga onke kodwa cabanga ukuthi amabili amathathu oyositshela ngawo umbukeli nje okhona nawe uyafisa ukuthi ueze ukuthi yini le esiyibona lapha ngwami angeke siqede insebenzo khehla lami zalapha ekhaya la ekhaphathe danhlupheko khehla lami indoda iphenge isinqumo sawo ngempela ngoba angifuni uqhwethe umngani wakho ngifuna mina udisadelule lebusuku ma usabhekela ividiyo uhlezi uqashile uqhatha usizo ubuka ukuthi hey ngaze ngahlupheka emhlabeni omunye umuntu ufika lapha ethi sengicabanga ukuthatha intambo abafazi akusakwazi ukubanelisa abanye abafazi bayahamba ngaganwa ngiright empilweni ngise financial stable ngisakwazi ukuzenzela izinto namhla sengondlo umfazi ucabanga ukhali ngebeze ebusuku ubona ukuthi into ayihlangani asenzeki ngifuna ukubhekela ividiyo uthatha isinqumo wedwa ebusuku ngo12 uvuke kuseni ufone ngifonela angifuni mina ukuthi ngizwe ngobani ngalondlela ngithi mina angikwazi ukuchaza insebenzo kodwa nginayo induku number 3 engithi mina uthi uyakembula uhamba eCasino awubambe la angifuni ungikhokheleke ngale ngifuna mina uhamba uyokhithiza imali emishini ububuze kimi uyangizwa umthini kuwo uthi hamba ngithi hamba la angiguarantile la ngigarantile ngithi mina hamba usebenzise le nduku lapha kwigambling yakho oyenza bese yabuya izothi mayikhahlela uzobuze kimi ilento engikhuluma ngayo khona ke le engithe labafazi labafazi lasibamba baba ngifuna ukukhuluma ngoba into lezingikhathe namadoda abafazi imizi bangena emzini imizi yabhidlika abantu bakhuluma divorce ngibamba lo muzi lesibambele ngibheka mina akedwe lapha inamathela baba ngifuna mina abantu bazwane banamathelane kube into eyohlukaniswa kufa ngibamba kanjalo ngibamba umshado wakho ngibamba uthando wakho kanti nginayo into khehla lami engingahlebela ngayo ukuthi nginika amadoda athi hey wempendulo zamadoda ngifuna abafazi abanemali manje ngikhathele izingane ezingifuna ama-ATM zonke labo bagibela yabona manje angithi labo bayakhala ngokuthi abashela bagibele umuntu bagibele emawona bathi bayakhala bathi abashela manje nginenduku mina la umgumshumo ngizobheka ngiyakutshela ngibekuvumela abafazi abanemali laba hayi kuphela mungenamali akasondeli kuwena mina inuka nje bona kuphela ekhaleni kanti nabafazi ngiyabanika eyamadoda abantazikayo ofethu nompendulo zamadoda umprofeti ngisho ngithi inkosi abaprofeti ngoba aze ngimbone umprofeti nje prophet yes baba indoda enkulu ukadanga lo leya yes okay sithe namhlanje ake nje sikujume ngamabomu ngoba uhlezi uyincoma uthi le ndoda iyasebenza yes kahle lami le ndoda mhlawumbe ungathi usichazela kuyona kancane bese mayikhona indlela yokuthi manje sowubona umsebenzi wale ndoda mawukuthi uyabheja prophet impendulo zamadoda ngomsebenzi wakho siwubona umsebenzi wale ndoda akudithwe lutho la ivideo yahamba sibukhoma nayi indoda umprofeti yenza le khehla lami mayikhona futhi ngeke ukuthi sibone ufakazi bokuthi into ekhona khehla lami sibone manje khehla lami leyansebenze le ndoda engiqhathana nabantu ngoba iningi fake enzakalayo omningi imidlalo omkhulu engengikwazi ukukhuluma ngayo ngoba ngikhuluma ngeinsebenzo zabanye abantu la prophet kodwa ngifuna ukuthi sidlale masixoxa lento ngoba isingathi nabantu khehla kakhulu ngoba igila imhlola nami engayazi prophet abaye bathi salamuzi indlela hayibo mhlola mina ngabuthweleni
angifuni ukujula kodwa khehla lami le ndoda ngayilanda kude namanje isasebenza ngivumela ukuthi uma ufika kimi uze ebhodweni lomcebo uthi Madondo uthi ihlula abathakathayo uthi impendulo zamadoda ngihluphekile ndoda amadoda awungivuse manje emhlabeni ake unginike into empilo sengikwenzile konke ngalungisa umsamo ekhaya kodwa hayi ngathi wangcolisa waphanjaniswa umsamo osekhaya ayikho into engithi mangimemeza empepheni bisiyalu kunabantu abamemeza impephe emsamo kubhubha abantu ekhaya kube ngathi into zibe worse ezimisebenzi egcekeni ahlungisa izinto kuvele kube worse kakhulu bengathi akenzanga lutho azayisho ukuthi ngoba ngingcothi ngizange ngiqale ngisho ukuqala avela nyaka sukulaka lamadoda alala phakathi kwegceke ngivumele ngihlolele mawufika oqala mkhulu lokho ngivumele ngihlolele ngitshele ngempilo yakho ngivumele ngigeze olwandle kusempophomeni ngihlambula ungcola phezulu impilo kwasentsenzwa hayi indaba ukuthi uzofikela ngifuna ibhodlela ngulike ibhodlela hamba ngivumele ngisebenze ngihlambula into yafaka kuwe zonke izinsebenzo ezasentshenzwa yonke into eyatshalwa empilweni yakho ngabe igceke lakho ngabe isekhaya kini ngabe isemzimbeni wakho yonke into iyavalwa eyimali yonke into ukuthi kubaleka abafazi bayabaleka amadoda abaleka imali yabaleka umuzwa abantu bakuvukela ungazi ukuthi uyini indaba izitha ziyakuvukela kanti ngenzele emhlabeni ngivumele ngihlambulwe ngigeze ebese ngithi nange nginika into empilo ngikunike into empilo manje angikunike le ndoda ngifuna ukuzwa kahle angikunike le ndoda lento mina engikhuluma nayo ngibe ngwafa kahle lapha engwabeka khona oza kwabo ngikhuluma nale ndoda ngithi awugili imhlola ngoba abantu baphambi kwakho manje babhekile bazwile ngalensebenzo kudala mkhulu kudala lento lena kudala mkhulu sayiqala kudala yabona ungakhuluma ugcinelela uthanda khona sesayihambela thile emhlabeni isikhathi esishayile lento kudala mkhulu kudala isiqiza abantu amamillionaire yavusa amabhizinisi abantu lento uma ngabe wena uthi hayi suka ngithi mina nawe hayi suka hamba ufuhlupheke ngoba ngithi ungavuma ukuzalwa uhlupheke bese uyafa uhlupheke indoda amadoda lekhehla lami indoda amadoda mkhulu mina ngathi ngelinye ilanga uqala ufika umvakashela ngisendumbeni enkulu lezansi ngathi mina khuluma naye lapha umtshele awenzele imkhuba ngoba naku ezimbiza zivuliwe ziphambi kwabantu babonile edithwe lutho lapha ayikho into edithwe ukuthi uyamiswa ifithi izobe iqhubeke bese uyabo angidlali lo mdlalo nali ibhokisi phambi kwakho lapha umfana mkhulu khona umfana lapha umanyavula nangumfana umanyavula ngoba khona umanyavula engamchazanga uye lo ngiyavula ngakho khehla lapha ngifuna uma ngikhuluma ngaye uye lo sebenzayo hayi khehla lapha ngithi mina ngikhuluma into mina abantu abengeke bayibona ngikhulume naye mkhulu ngakhuluma naye lento mkhulu ngiyifaka ngisho uhlanga egazini lento ibe kuwe khehla lami prophet nje yabona ke manje ngikhuluma naye mina abantu bezo bebhekile prophet khuluma naye bezo bebhekile mkhulu ilanga lisemini kusemini mkhulu kusemini yabo khale ngebezi ngihlanza ngiyakutshela imikhuba yasempezi yakaphandle le izinto phela kuyithole kwela kithi fanele uhambe yabona umkhuba yenza akobakhombise nje mfana manje ngoba ngithe khonto engikhulume ngakakhulu ngilo ngichaza ngokuchaza indoda esiphambi kwami ngichaze nomfazi osehlezi lapha phambi kwami ubabhekise nje khaya ngicela ungivumele ngilivale ibhokisi lami ngoba angifuni mina uthi awubonanga mana mkhulu alithathi yeah njengamanje njoba lingenalutho yebo khehla lami usho ukuthi uzoyithuma le ndoda angithi mina ngikhuluma nawe phambi kwami ngithi ubhekele uyabona angithi mina ngikhuluma nawe njengamanje ngikhuluma nabo bebhekile abantu bebuka manje ngikhuluma nawe gatanga umkhulu manje ngikhuluma naye bafana babhekile bafana bomoya abafana bangalala basiza usuku nemini abafana bangaphumula bangalali ungifona ngo12 ebusuku lutho ukulala baba ngo1 muphapha mungifona lutho ukulala baba angifuni ndoda elalayo mkhulu la nasebusuku yatholakala khahla lama ngifuna into olalayo akulalwa la mkhulu awukwazi ungalala nje bese uthi ufuna ukuphila emhlabeni akulalwa prophet ufuna ubhekene kahle khehla lami angithi ngivalele khehla lami wena ububhekela ngithi prophet ndoda enkulu bakhuluma bakuthandayo basho yonke nabathanda ukisho ngawe bangabaza amandla akho abanye bawavuma bathi hayi soka yekani lento eyakhe umyekeli ungazama ukusenza omunye umuntu kehlala buka into ayenza manje buka into ayenza awuboni lutho into ayenza buka ke mkhulu nayo into engikhuluma ngawo mina ngoba angikhulumi ngento mina okuthiwa ngelinye ilanga waqequla ngathi
ngathini ku Hayi bo. ngathini akutshela Hayi bo, ngathi Prophet. khuluma ke ngizwe Hayi bo. mina ngikhuluma ngendoda khehla lami egijima abantu bebhekile uyichaza uyithini uyichazela abantu iyeke khehla ngoba Ake nalutho nje lana. baba ngithi yeka ngikhuluma nawe khehla lami ngikhuluma nawe mina ngithi Imali ngempela le. baba ngakhuluma nawe mina kunesikhathi ngathi mina uthatha into yokuphila leke nje isikhathi sami sifishane khehla sokuphila sefishane kakhulu Hayibo. Iyo Amadoda. Prophet. khehla lami uyokhuluma ugcina uthanda khona Hayi. hayi uyokhuluma ugcina uthanda khona sincinze khehla lami waphela ukwade tantubheke Hayibo. Isebenza kanjani? ngiyakutshela xhego lami angidlali nengane khehla kulonyaka Cha namhlanje phela ngizame ngikujume ngiyibuza ukuthi le ndoda uyavela kele imanga. ngiwangivusa ebusuku ngilele ongivusa ebusuku ngo12 khehla lami sikuntinikeze into yokuphila sikhulume sichazele yona khehla lami ya umsebenzi wamadoda lo khehla lami asekhathele ukuhlupheka emhlabeni umsebenzi wamadoda la athi ngikhathele ukuhlupheka angisafune ukuhlupheka into zami zibheke phansi ikha isidalwa sami singiphendukele yilento engikhuluma ngawo mina kusiyahlambula lapha idala sikhuphule into yakho eyisiphiwo sakho sivusa into eyisiphiwo sikunikeza into eyuphondo sinike into eyimpilo sisebenze ngento yakho ekuwe vele uyimbethe into wazalo nayo phela ukuthi siyambula isebenze iphakama Prophet. sikunike induthi zokusebenza emhlabeni Prophet uthi umuntu obuka le video uthi pendulo zamadoda deda inhlupheko ungazala uhlupheka ungavumi ukufa uhlupheka sitholaphi siyayifuna le mali siyayifuna lento utholakala kuphi ngabe ithini inombolo yakho otholakala kuyo khehla lami hlala phe ngocingo lwakho ungifonele inamba ziyavela ku screen lapha khehla lami ungalokothi wenza imistake yokuthi ukhulume nomuntu othi uyime efonini ebese ethi faka imali eShoprite athi faka imali kwaPep kobe ngasemina lo wena ukwenzi lo ungalokothi ethi umuntu bhuka lapha bhuka ngemali faka imali qala before ngibone no ungakwenzi lo Prophet. ngithi mina hlangana lobu buso qala Prophet. ukhulume nami yonke into oyiphethe nothi uzoyilanda ufike emakhosini ngithi thatha inombolo ka081 ebese uthi 8555 277 uyangifonela uyangiWhatsApp abantu abafone Nkosi yami ngiyahlupheka kakhulu abantu bagcwalisa ama VN bagcwalisa ama messages kanti angikwazi phela ukufunda yonke lento abantu abayibhalayo uyithi noma uthumela imessage kodwa nginika isikhathi sokufona uma uline ubusy sebenzisa esinye isikhathi yazi ukuthi ukhuluma nendoda yabantu hayi ukuthi icall isukile inde wena uma ungangitholi bekezela uphinde ungifonele ngoba ikhathi isirage sasebusuku khehla lapho oyebusuku angithi ngisose ngiphakala abafana futhi ungithola kahle lapho ngixoxa nabo ngoba uthi uma ungifonela ezinye izinto ngixaxa khona ebusuku efonini akudingi ukuthi uzuze kimi kokunye ngivele ngikhulume khona efonini lapho ngoba ezinye izinto na khehla lami zakhulunywa kunamazwi abantu akhulunywa kubo kwavaleka into zabo kuneziqalekisa bahamba nazo kwakho abanye abathakathwanga kwakhulunywa izwi kwavalwa igama kwamenyezwa igama lakho khambeni baphahla abantu memeza igama laSibusiso kwavaleka into kaSibusiso kwaphela umsebenzi kuSibusiso kumenyezwa igama lakhe ngithi mina ngimemeza igama lomuntu ngithi manje namhlanje ngizoqhaka amaketanga namhlanje ngizokukhulula kulezibopha abakubopha ngaze ebusukulele yonke into ethunywa abathakathi yonke into ethunyele ebusuku ekhafulwa kumenyezwa igama lakho namhlanje into ngizoyiqaqa ngizovula amafindi aboshwa pheke empilo yakho ulele ebusuku bememeza igama lakho bekuthumela ngezinto namhlanje ngizothi ngizoqaqa yonke lamafindi phezulu empilo yakho la into ngizokhuluma ngayo no mfowethu ngizokhuluma ngayo mfowethu inamandla kakhulu kunomuntu obuka le video ethi no mfowethu mhlambe senivala namhlanje sesivala sesiphetha imuphi umphako obungawunika umuntu othi ngiyajula ngensebenzo kaMphrofethi Impendulo zamadoda othi njengamanje ngiyambuka Impendulo zamadoda kodwa sifuna umphako oqhamuka kuwena njoba uyindoda enkulu eyenza imali onamadoda amakhulu akwazi ukulanda into esifuna sonke emhlabeni khehla lami ngicela ukusho umyalezo obalekile Prophet lento iyiphepha lena khehla lami lento iyiphepha Prophet uxolo lento iyiphepha isoligcwele yonke indawo igcwele yonke icaphela noma ngakuphi nathi nasokhambeni lapha khona lona khamba la mufaka isandla leli ngizama ukuchaza leli phepha it's useless emhlabeni mawungazi ukuthi yini uyifuna ngalo kunabantu abaphathe millions kwaphela 1 month engenalutho kana ngishindle ekhaya alamaphepha bangobhudu madlisa bagcwele emadolobheni badlalisa lento
bayichitha everywhere bayinikeza abathanda ukumnika abangafuna abamniki bahla emotweni abathanda uyibona imoto ebhayi ngaphandle lapho uyibonile uyibona imoto ebhayi ngaphandle lapho hayi ngiyibonile akuthonyelwa umuntu ingakho ungekuzwe ngitshela ukuthi ba nginani ngibala izinto enginazo ngoba asithomele umuntu impilo le sonke siyakha sendlela siyahamba isikhathi sami seshayile sesiyaphela lento is useless mungazi ufunani ingakho ngithi ngifuna into oza kimi ask yini ayifunayo so ngalondlela uma uthatha isinqumo sempilo decide ukuthi ngifuna ukwakha umuzi kaBaba ngifuna ukugana noma ngifuna ukufukushela ingane zami zi right ngifuna uqala ibusiness hamba ngesipho sakho ungagxeki insebenzo zabanye amadoda hamba ngesipho sakho nangobizo lwakho ungalwi nezinsebenzo zabanye amadoda khona abantu bebuka insebenzo zabanye amadoda bathi hayi soka musukhuluma ngensebenzo ongayazi ngoba samba indawo ehlukene nami ngibuya kwelinyizwe nganikwa ikhehlela idala lathi ngikunika lento mfana ungayiniki umuntu ngathi cha kulungileke okushuthi imali singayiniki umuntu mina ngoba apha imvuthuluka bayiqoshe lokho ngomaphepha kodwa ngingabuniki lo mfana bathi ngabani bafana ngabakhiphi ngadlayisi ngabo ngoba khona into phela ehamba nawe khona into ehamba nawe ukuthi kunamadoda awusozwa afana indoda ofuna ukufana naye ngoba la ndoda inento eyayilanda manje awukwazi ukufana fana umuzofana fana uzothola le yanto ayitholayo manje abantu bokunika imvuthu ukuthi hamba ophila ngeke umuntu akunike exactly into ayilanda yena ephila kuyena ngoba inemgomo ethile ahamba ephila nayo nesikhathi aqalule sona ungayithathi leyo nto leyo wena thatha into ezokuphilisa nabantwana nomndeni wakho ivusa ibusiness ugcine nje la yaneliseka nje osukutholile ungafuni okungale ngoba ubufuna okungale uzoqalela isikhathi sokuphila so ke khahla lami sengivala ungavumi emhlabeni ukuthi uzale uhlupheka lento ngifuna ukusho lento ayinandaba ukuthi wazalwa kumuphi umndeni ayinandaba ukuthi wazala kuma subsidy wazala kuma suburbs wazala edolobheni wazala kubantu abarich ayinandaba wazala emakhaya wazala isalukwazi asihlupheka sidonsa kanzima lento ayinandaba ukuthi uzalwa ngubani uzala kuliphi indawo lento iphakamisa abafazi lento iphakamisa amadoda lento inikeza ukuphila kubafazi namanje ivusa imizi abafazi ivusa imizi amadoda ayinandaba ukuthi ngiyakhetha ukuthi uvelaphi futhi ayinandaba ukuthi unani ngithi mina thatha lento isikhathi sisakuvumela thatha into yokuphila ungayiqhathanisi ungafuni ukufana nomunye umuntu iba nento onayo yephupho lakho iba nephupho lento ofuna ukuba yiyona ukuthi nakho ngifuna ukuba yikho ungasakhathale noma ngasafana nobani kodwa iba lento wena oyifisela lento oyifisela yona namhlanje ngithi mina iphumelele lento ozifisela yona wena ngithi ayibe njalo amayenzeke into yakhulunywe kwathiwa ngeke enze kwaboshwa kuthiwa ngeke nizale abanye kwafaka ibhodlela kwafaka insebenze emagcekeni uthola izingane ngeke igane ziyagana ziyabuya ziyaqoma ziyabuya amadoda ayishiya kwathiwa ngeke ishade ngeke igane ngeke isebenze kwabulawa imizi kwathatha insila zabo kwaphanjeliswa emagcekeni ngithi wonke lo khondolo lesidomina ngiyadestroya ngiyayizonke lezo nsebenzo omkhulu baba ngigijima egcekeni ngifike ngikhiphe into mina uye ngiphethe ngesandla ngilobakhomba kwenzeke phela ngilobakhomba kwenzeke khehla lami ngithi lento ngicela ukuyibamba ngoba inkulu akuyona engane ngicela ukuyibamba kodwa umuntu oyifunayo angifonele 0818355277 inombolo yami uyangifonela nje noma ngenzele iWhatsApp ungifonele sikhuluma udaba khehla lami Prophecy umpendulo zamadoda sila esigodlweni kodwa enhlupheko nansi inombolo ku screen mangabe